jasmet pet nali tung phan nang che thang dam kan tung alam the ba ke krong pli tua alam the thak nali tu manang isna kan tung jasmet pet nili kiong nam kan tung ba ke la bang so krong pli atuan kiwan pe na ba ke nili tung nali tung phan mondol sk la pen ke joint secretary chokchi pusinang ni tuman nak kiyong kang tung nili tung sodak pen na tuman pen rem lo jasmet pet nili kiyong dam ji abang ke section 7 la pen ke section 2 lam nili kiyong dam ji alam the aputha ka bangke la pen lo nahorjan ke chengsi bang nahorjan along abang ke 175 beneficiaries do la sombong pen 127 abang fake beneficiaries do ko nahorjan Allah hada ke nahorjan ke lagi ingnaradon ri pupo lagi elephant corridor pusi pupo jasmet pet kunat pesi 127 fake beneficiary kunat pesi nali rokno subangan nili nali tuhan mondor tuhan nili nakar jukang tu lapai John Secretary man nili kar jukang tu athe lada ka bangke elephant corridor pulu dante nampi namdur thengpi thengprang jongsi paruya no pulu dante ingnar tum kunalo kidopo jasmet pet nili nang tuan kiyong ang tungge nangin tung hebi thengprang paruya lo prodante ingnar ke do thai mesin nili tung borjana ara na pha nai tekbo nona bangke ili tung jongdang na anikan da men kisona khutkuti na ke munit ke anikan bang ta ingnar tung pakai pang lom dulu non ke thengprang ni se paruya lo kote la aina kun marat mare ke kunalo kodopo kunalo ka cheleng po asinang teman nili sudak pernah pelem lo labang so fake beneficiaries dak na kele lo ka bai kuna pelo mondor SK teman chingi theklo pulo dante fake beneficiaries dake longli pota chumna jumong chupnai jumong kuma nale teman nili sudak pernah pelem lo lasi nili nale teman iong aktua bangke tuning rilo kusong pen kunat pen sila bang so fake beneficiaries ke dokonga tuluram roha abhata nili tuning rilo alangli kidaptang June 3 ani alangli press long kadinge kumasi corruption kidoma kumasi duty jidam dema corruption ban alangli tu prabjen pen insai pusi alangli tu tulirang ha kani dikangala press long lasi alangli tu man prabjen pen insai nangji nili kiyong namai tungge lasi la fake beneficiaries man jongsi tangga pidet ipicong dan pada John Secretary tak tu cina lagi nili pura mai tungge John Secretary nali non ini tu section 2 lam nili jong supo section 2 lam ta la puson si har data fake beneficiaries har data 40 bado fake beneficiaries section 2 lam ta jasmet pet John Secretary bang pusak picong humbong usi nili alang ibang akoi piji आधे लगे इमें खिंच पर ठेकलों लो रला निली गियों ने मैं क्यों बाके तांते revenue EM kita tang amorsim kiso se alangli kacari lo alangli revenue EM kiman det pen pini hidup karbi anglo longle philang alam ki judu ne pleng ne negan po nili nali bang sudak pen apin lo fole ne kele pen apin pen jasmet pe kiduk kila me jare tikok tiki along le alang itu puta chunai de khek komen pen mondor bhan ka chokhada lo melo office ame mondor ba klep pame me mondor tu ma kopilo ka chumatha alang le tu man long le pata na klep pu alang ba ka chirap duna men pen thiro hin kini na thon sik pemande deti kumane along le bitche kumane along le korchat pensi alang itu long le pata klempo apiso aso abdon rap apure alang le thapot pu langsung sinan section pulong tak iklan ke oh pulo dante nang itu chokche revenue year ni kan hoki mane kunalo hime jang re tikok tiki kidukila kan kacinek ka hulo sing nali man rangu nali man sudak kan pinrem lo lasi haladat section pulong alam jasme pero bangke tuliran lo habar chunuri lo prabjin pen mondol escape han nek inang jangi hen kan sampai nganji lapan ke amor sing keso alali kidam tang yemo revenue yemo lapan langli banda hen kan sampai nganji longle pilang alam ki bangke ini dum ciyeng badjer nang chuno ne the ade kidam tang hen to ni wana ni kanda himonto biso zorma alang le ade yang chulam lo revenue
department lo ke corruption long ni bang Himanta Biswa Sarma ta kani kai ke ta kani kri lam lo la chora kali amor sing tiso alali mithang mata chini lo la ben ke tuliran hang mata alali ta kai ke ta ada yang cuna lam lo la bang so lam ke ta de pe ko se pini la bang so corruption ke ore lo la bang ne la cuma sodak ne pen nilihit pen na pen lo itu ESC youth front pen nili yong na po mondol SK tum amen nili jong na po nang patang konon Jasmine Pet section 2 lo mondol tu katuma thak chokche amon mama mondol ma Pravjin pen ingna George Taro laki SK lo laban ke Gunaram Tiro laban ke mondol lo laban Gulab inti laban ke mondol lo laban ke Probin Hanse alang litum bangko pan Pravjin pen pulis ingna nganji baksi nilianu an chunil lo fake beneficiaries nili na bakla pon ali tumhan rara tum nang langonon fake beneficiaries nila hello 704 Paradik Kota 207 Mirna Rompipi Deuter of Brooksing Rockpi lake Gulab inti apisu lo hello Lason si dopik lang tontum 708 Paradik Kota 212 Agriculture Mirna Rompi Deuter of Lake Lokhendra Tiron Data fake beneficiaries dontum ason si fake beneficiaries dopilo dontum ada 710 Paradik Kota 208 resident Sherin Hansek wife of Halongbi Taro la bangke Sherin mole hala George Taro amun pilo dontum Lason si fake beneficiaries dopilo ada lasi joint secretary bank tangka pipi alangli Chonghum lo lasi non ki bang ji apor jomsi alali lasona sai ki claim lo berate nilitu alali ban itu personal itek kali non kedam tangan samin non ki bang ji bangke nilitu alali bha personal itek na kokko nilitu alali ban sodak men itu chisong na kokko lalu lasi aku nili jong tu po Jasmine Pet section 7 lo ki photum mondol tu amen nahorjam along ki phor amondol domen SK lang timu alang li bhanas Pravjin pen ingnang nangji la chokali mondol turun rompi alang li bhana Pravjin pen ingnang nangji la pen ke Himari taru alang li bhana Pravjin pen ingnang nangji lasi kala John secretary ta ladak bang ke ahad do koson si ahad ki dolo alang li tame a duty mate asai chicken play masih mondol bang kacing tek kasihan tek abang ma latu ma bang lo patante longle pata chukai mo po dak flore no ke dong pulo alang itu amen do po la posom sinon Jasmine Pet itu kidukila along le pinakan atu tek mucot potum pinan kipang long pun dolo la hello lasi nilitu nalitu kaniber alama bangke Pravjin pen sayang bo lapen ke non ki bangji arni pen bangke lapusom ot langno ke chokle ma bang kumhan lo bodate nalitu angbong le ching sainol jong sin nalitu thek bodate nilitu youth for ASC youth front pen nilitu insai kuma bang kuma lasi Jasmine Pet nili jong namlo apne delo mondol tu amen sampai haldak dimor tirangta section tulong ke haldak ado lasi alang litum han ke Pravjin pen ingnang vek nangji lasi alang litum ke kicup panglim kake da kicup panglim section 3 long kala solo section 3 long da Jasmine Pet ladaka kala amnu alang gi cipat hek bonglong de ajoini si ladak section 3 long ta tangka ke pi chonghu do yama tangka pilap lo adaka Don rompi provinanse lain dengan mondol kerap tet mondolo. Dan opinion people say Dr. Tuliram lo hak alang CM sar. Kita mta ni kan alang tuhan insai sih lo, ni apa sih lo? Asyik alang itu tuhan Pravjin Pet inang nangji. Kali puluh tanda itu makar bitung cing turun lo. Non kibang jiar ni ke. Lasi nang itu apa ni fake beneficiaries ke ni nang thana betelo. Sitame mondol tu amen sini nang de ate fake beneficiaries dong sini nang kalau berarti dinglenji
Apa sini ni an makin ni jong nam ni dah. Lasi alang ni tuhan prabjin pen inang nang po. Lasi ni tu section 4, section 5, section 6 anda ni tu pinap-pinap aku labang so ni tu fake beneficiaries no se pangrum bong lah. Lasi ni tu pinap-pinap dik tu aku lah section Jasmine Pet, section 4, section 5, section 6 semata ni tu ratatino paklang tuji. Lasi nang ni tu ha cuning di pada krim lo kibang ci ani bangke langsung klemri John Secretary ta nali tangkat kipi made aphan jong si nali lam cikroy lo pada nali lam cicol lo pada nali tangkat kipi jong jojo e bangke cokce noda mondor escape tu pulo dante gari akime kime cinapo hem cadong cikim po lain rumah la puna tangkalo nali dhona kar juga tu jasa mepet krong pilong ki podu amondo kung si jasa mepet gari ador kiso hem cadong kecikim atum kio lasi akang itu mana prabjin pen inquiry nai nali orang tu ningri pada krim lu lasi mentune benda nili tungke nak cidom na dekhe nili tungke jangan sol nili medhan setame mentune pensi nahor jana long ke khoda ke hemrit long le philang ke do ke thu phi ya kai puru pen athi tu tek long le pina halada tadi la bakso wahne tu ni saben bangke una pensi nakili ro lawan ke alang itu han tangkap pilong le alang ni joint secretary bang jojo pen claim pining mars la tarlang so KYF food bangsi la bangso ada holada pilon na horjan long bangke jojo pen hoda ke claim lo hoda bangke alis pakang de rat no pachin ne pina kam si ke claim bulu de umalo la ke chok cheke jase me pet mondor eske la bangke joint secretary la kala helo kala boy tensing no pi alang li tumhelo chok chenai lasi alang li tumhan prabjin ben tudram mohan kun sai ko bosi nilhin ben ali khan chuniri pati krim lo dr tudram mohan sa phan nami hello nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta